ولد الصحراء الجميل السقيا حرام الجميل. في تصريح حديث تحدث المقاتل المخضرم جمال بن صديق عن الموهبة المغربية الصاعدة نبيل خشاب، مسلطا الضوء على مساعدته له في تحضيراته للبطولة. وأعرب جمال عن إعجابه الشديد بالشاب المغربي قائلا: لقد ذكرني بنفسي في بداياتي. جمال يرى في خشاب انعكاسا لشخصيته وعزيمته وحتى وزنه الزائد. Hij is jong, hij is gretig. Mezelf terugkijk toen ik die leeftijd had, ja, het God had mooie dingen neergezet in Japan. Hij kan daar een ster worden die avond. Dus ik denk dat hij er alles voor gaat doen, hoe ik hem zie trainen. Heel gedreven, dus ik hoop voor hem voor een goede advies geven hoe ik daarover denk. Wat mijn ervaringen zijn in een toernooi. Ik heb er ook al 2 gevochten ondertussen. Dus daar probeer ik hem wel mentaal bij te helpen. Zijn mindset